بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. گل جماعت رحمه الله شما سرب، سلام الله شما سرب، شما پیروشیب، سلامتیب، به سعادت و به وشبخت شما بمون. مام پینی آشم رمزون ان برنامه پروگرامت از وازن در حق وداع آشم رمزوند و چند جمله واش پیامبر ما را، امام جعفر صادق را، پیامبر را روایت هست. الروایت نشمار نقل کن مردم سنی ان آشم را وداع کن. ما دیو عادت است ذاتنش موضوع گیر جماعت ما وقتی آشم رمزون بنا دجه بنا نیمه ما هنون مرحبا الوداع. عادت که زافرند، اما وداع حقیقی وقتی مردم وداع کن مردم چنه وازن همای را آیه سر از وازن چند جمله واش اما بیرگ ما ان بحث دست ببکر چند آیتون از وازن قرآن کریم را بون معنی شمار واش جرا پیزک در حق وداعد ما خبر دون وداع آشم رمزون یعنی خاطر واشتش ما سنی آشم رمزون را خاطر وازن با وقت ما خاطر واشت همای را ما چنه وازن چنه پاون چنه آرزو کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العلي العظيم. آيت هيرس پنج را حيا هيرس نو سوره زخرف. در حق هم بازون خرابون و عاقبتیه و راج قیامت سنی یو بینون را یعنی سوش قلدن یو بینون سر و یو بینون را براعت وازن دربیعیش وازن. هدر از ترجمه آیت بید و باجز ما بننا کن و چند جمله بون. و من یعش عن ذکر الرحمن کم خو ذکر الرحمن را بیرسا. و من یعش عن ذکر الرحمن پیخو بد ذکر الرحمن و یا خود را بیر. ذکر الرحمن ده معنی است گل جماعت یا معنی نوا که یعنی همای خو بیر نار همای را غافل با الله را غافل. ذکر الرحمن ویراردش یه را خود بیر یا معنی نوا معنی بینز شمازون گل جماعت یا نوم قرآن ذکر یعنی اون ما ویر آردوخ ذکر الرحمن یعنی کتاب رحمان. آیا معنات یعنی نحو گرامر عربی گوره ان ورد معنی ذکر ما اشکن پریت یعنی کمک خواه همای را غافل کمک خو همای را ذکر همای را بیراردش همای را خود بیر
veya kumik zikir kitab humayra, Kur'an ra, kitab Rahman ra خود بيرسى سبن نقيد له شيطانا فهو له قرين. يعني الشيطان ما مصلتي كنيا يو شيطانية ين حوالي أنبازكن بن أنبازي نقيد له شيطانا يو قيد يعني يو شيطان كشتيد جا جن. طبيعتا أن شيطان جنيو نو شيطان إنسيو. شخصا قناعت مگوره درجه و بريند شيطان إنسيو. چونکه راج قیامت و وقت اومسا او خاپیو کشی ما بیناته مشرق مغرب مشرقین یعنی بیناته ما دیو مسافه بیر متنیدین. ایتا فلسفه اینی چنه؟ یعنی هر خصوصت وقتی مثلا یو انسان سنی بنوش بدن ید وجود ید وقتی ساونما یعنی الدفاع ورا بنارتشیه ضعیف بسا بنیه ضعیف بسا قوت نمونسا ویتامین نمونسا تبرا یو ویروس یو میکروب راحت و بدن سکن مغلوب کن و نوشی تورازنه انا نوشی فیزیکیه روحانی ذکر قدو مثلا وقتك ذهن ماد فکر ماد ما تبستن یبسه ما زونای ما چی نیبسه و معرفت ما چی نیبسه میکروب تبر وقت اومسه قافا ونگ بیسه کلم الله باته پیامبر باته هولون باته فیلوزوفون حکیمون وقتی تی چی نیبسه هر شیطون هر انسان خرابن هر فکر جحرن خرابن راحت اشکن قافه ما کر قافه انسانون کر قافه قجون کر و اینین رعار صرفین آیره گر مردم سنینب گر مردم دائما آماده دائما حاضر دائما سلاحیه یه دست دب وقتی بنیه ضعیف بی چه بنیه و معنوی بنا چه بنیه و مادی بن فیزیکی بن یعنی جسم بدن چه روح ما چه بدن ما چه ذره چه تبر وقتی ما اگر ضعیف بیسه ما خود نونیسه ما تدبیر نگراتسه لز ما بنوش روحا یا بنوش یا بدنا بنوش ونگونه گرن نبرازی ها قرآن آیرا معنی دین مرئیتا ذکر الرحمن کتاب الله ذکر الرحمن طبعا نوم الله کتاب الله ضاف فرق نکن اما معنی دین یعنی ذکر همایرا تخود دور بیر پاشت بید ذکر همای و همایرا خود بیر سه او ونگونه به چه نیابنده مثلا یونا مثال از بید انسان انباز لازم یعنی بیا انبازون نبن سوسیال حیات شلک بیا انبازه نبنو اما انباز هول انباز خراب تو انباز هول گروتسه دهیر انباز به بیسه انباز به هول بیسه این خرابون جا نبرازیون ونگونه بیاده چونکه احتیاجی انسان است اما وقتی آیا ونگونه انباز هول پیجا ورده تو انباز خراب گروتسه ای خراب خود کن چونکه آیا ونگونه خرابون کرده آیا ذکر همای و کتاب همای گرا مزماد روح ماد قافه ماد قلب ماد هرچی ماد جا بیار آیا ای گنجی مثلا همه های گنجی خود جونه خود قرآن گونه اهل نماز اهل نیازه یعنی یا روایت است قرآن یعنی گونه اینو بیو استین بیو پستین آیا راحت جهد سر نکن آيرا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين كمك ذكر هما يجارد هت من اگر ما شيطان جني اگر ما فكر بكر او شيطان ما بچمونا نوینن او شيطان ما بفكر سا وقت ذكر الله وما باطش سا وقت القرآن وما واندسا خوكيون بير قرآن سپر ورایه آیت الکرسی سپر ورایه نومه همای سپر ورایه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس او خناس یعنی وسوسه ارزن کیو هر حال رامنشن سکرپی
آیا قلق را ویژن شن قلق بین آیا قلق را ویژن قلق بین و وسوسه کن هون بین هون یون اما وقت ذکر الله یک واجه نوم الله یک واجه اسماء الحسنى کن بیات با آیت قرآن ونسا او جنیزک برا کندیر اما اگر تب قرآن حشر نشر بسا به قرآن زوناسا حقیقت قرآن معرفت قرآن تو زوناسا شیطان تاوی نکن شیطان کمر تاوی کن كتب عليه أنه من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يعني قرار أنقذ أو مقرطش كم يخور ويلي بيور يعني يدماشيور ويلي تظن ويلي يقش كم بيلو يخور بيل بيور يخور رهبر بيور سا أنقذ أن حكم مقرطش ويه رار سرفينان ويهديه إلى عذاب السعير يعني او عذاب چتن عذاب سعير عذاب تحريك بن يعني هيت عذاب جهنم ويه بن اما غير انجي غير اندرومد يعني يو انسان بين حاكميتي نكوت سا تأثير يشنو صادجه بندن جد اما كمثلا سابون يوراج يو انسان غزالي ون يو وقتی يو تثبيت الرندس در حق شيطان اون ملائکت سنی مثلا قیافتین اصلی است و شکلین اصلی بشر به پیامبران چونشون شکل اصلی دین و یک تمثیل یعنی شکل انسان کوتش شکل یا مخلوق کوتش ان یینر ممکن شیطان از اختا بونیو اصل شکلی است یک شکل تمثیلی است یعنی کن شکل انسانن ان سر ادبیات زازکی ماد اپیه یعنی حکایه مسئله واقع سرگذشت است یعنی انشالله ما برنامه بینوند ای حکایه حکمتن زازاکی و قصه ته حسه است وقت ما ای وایسا یو چند حبین انشالله ما اشاره کن اما یو از باش اون شیطان یو را یو شکل انسان کد یو شکل یو کس دی ما بند مند هی دست خلات هی دست اون با این چینه توی قالنه توی باریه و به ایمان انسانون گوره به زنایی این گوره به قایمه و پیته این گوره از این خلاتون ارزنجه اگر ایمان قایم پیت بسه او خلات قالن از ارزن و ازن پیکاش بکر اگر ضعیف بسه اینک باری الغیو مردم سمیر چینه لازم باید پیر خلات ملات لازم نیه پیو ونگا تهمت ما اشتا این مهم یعنی ضعف انسان بیو ونگا بیو سیحا بیو نداوا کن شیطانون دما شیطانون انسی ها ایتا birinci derecede ey derece verilir ey insi insan. Hakikaten eğer Mevlana diyor vataysan herkes desxucimet çünkü sebep zaaf insan est eğer hakikaten şeytun ama hesifet insan olur. Ve o şeytun cinni erhin biyo takavut. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ حَتَّى وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ای شیطون با اون باز تذکر رکوت برسد رار سر فینین هر رار چوتشن و بنی بفکر زون راه رار چوتد اما و انهم یحسبون انهم مهتدون اما یه فکریه که نه ان رار من رار راشت حقیقتا با ازار این باشد هن گنج ما هن انسان ما 20 سال جوابر ما خبردم 50 سال جوابر ککو ان رار پیونش ان حرکت پیونش ان سکنات پیونش ان جهده یونش نه ما زون جهده ما راشت این که بعد وی سرنا بعد از اون ککو نتیجه چی نیب تبونسه او جهدت بچوتم نه چوت نیب ای ولی ما آقده زونه ما آقده ها مهم انه مردم یعنی قایناخ سالم را چمو سالم را بجو چمو سالم را بور کتاب الله را daha sağlam سمت دنیا سمت آخرت سمت انسانت سمت حلال سمت حرام سمت انسان بیایش daha رنگو کتاب شنو غير جماعت وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون يفكرين كي ماهر راشد حتى إذا جاءنا حتى كيك أمهك ماوا
رجع قيامات محكمة كبرى. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كاش بينات دو بات بينات المشرقين يعني الدم مشرق يا مشرق يعني مغربيوس وقت تيشنا كور ويا هم سوري فرازنا ايضا المشرق بينات يعني مجاز دو بات شرق وغرب يا رجعتش رجاون ما يبينون ردبير بين ما يبينون نشناس ذات يونا آيات أو أن سورة فيرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أورج بيرد بش أي صميمي أخلاء صميمي بيست يبينو عينك سرداش يبينو رازدار يبينون البين دشمن إلا أي متقي أين حسابين أي أهل تقوى رج قيامات يعني البستين daha benazaf. Ayrı göre insan hol bişnat kuma hon nişanlı kuma vardan ve el mer'u ala dini halilihi. Yani insan ho din دوست خسر ات خلیل امو خلیل یعنی او ذره یو بینون رازون رازدار یو بینونه هر چی یو بینون را خبردار چون ما صاحب است عرب که صدیق است رفیق است خلیل است. اتخذ الله ابراهیم خلیلا الله ابراهیم خود خلیل گرفت یعنی تو سر دیج زونایش در حق کائنات در حق دنیا حتی قرآن کریم بون یعنی ملکوت را ما تو چی داج زونایش نه دنیا ماهیدینن ملکا پینیه یعنی ورا عالم ولا سر عالم veya ser maddi pe maddi ayrı mabun metafizik در تونشی ده ابراهیم زونایش یو بینون شکایت کن keşke ما یو بینون نشناسن اما ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم وانكم في العذاب مشتركون yani hin ite yo şikayet kardeş yo binu ra bir kotuş o veya bir vaştış fayda nikun azabet şma vartaq yo binune انکل yo tefsir çen ayetun mava inki mayin bahs asli bahs veda veda aşmir Ramazan mahe rajun peynunet şuva peyin merdim seni veda kün çinevun ayesör yo vate Peygamber aleyhissalatu vesselam aşmar vun ve vate Cabir ibn Abdullah el-Ansari ra benezik man sahabi gran kadr بشناسن أنا لاج عبد الله أنصاريو عبد الله أنصاري إلك شهيد جنگ أحدو و جابر بن عبد الله أنصاري يو وصفية است وقت بيعت دين عقبة پیغمبر أمة وراشتش وطاي حب جميرد كان حب الجنيب عن جونين هما قجب و اومه وزیگو کاروان یعنی آیا گروپ دب و قفله پیامبر بیعت که وقت بیر مدینه سا قدر ما خود محفظه کن مدافع کن ما تود مدافع کن ما وحارت بویشین ما هی پی پاشت تد عقب دین را پی zaten پیامبر دستور دا امر دا که یعنی یواش یواش و مسلمون وحید مدینه و کوچ بکر هجرت بکر وقت زبو اجاب و بایکی وقتی چی دو مکشتش احد دو مکشتش شهید به خود هشت واجبی و تناب مسئولب اما دوست خود هر غزوید پیامبرشی اما یا غزوات ضعیف دوی چی یعنی گرونه و ضعیف نشکن شور تپیامند پیامبرشی یا برده پره و یا رسول الله از تپیامند و دوی من حرکت نکنه دویتم ورنشین و پیامبر ما دینی به بایکیزک مرد یو جمع قجون یعنی قج به ذریت صاحب جرگ عائله گرده بی و پیامبر علیه الصلاة والسلام چی کرد؟ دینیز به یهودیون را بایکی خورمه چی دینگروت و خورمه ماست کفایت نکن و تبیعت خورمه خور رکر و انده یهودیون پیامبر فتر دیجه این نزد بر بد یعنی قجو چی وایو برانو خو وایو خورید خرش بکر دوی یک پیامبر ارنم و پیامبر هونه آیت دواز جیر هدیه که یعنی özel یو محبت پیامبر این صحابیر به جابر ابن عبدالله الانصاری زاف درگز جویا امری درگب پیامبر علیه الصلاة والسلام تروات بته
نسل مرا امام پونجن محمد باقر علیه السلام تevînên Solomon me çîr ber û ewl kesek بعد çorasın kiştiş Hazreti Hüseyin ra o meser kabriye en dedim mabun çorasın von enezik Cabir ibn Abdullah Ansari ra kotra hever womo yani o cerracı çorasın şu ser kabr tabi aşme muharremed o ziyaret Cabir ibn Abdullah sır ma haberdun inşallah Teala Peygamber zafşir muhabbet kerden has kerde Peygamberim ve ona Muhammed Bakır di lona binlenguni var salom müzik salom Peygamberiz jir vay Cabir ibn Abdullah Ansari von ki dakhaltu ala Rasulillah ahir cum'atin min şehr Ramazan Cum'a peyin aşmer Ramazan eşya ver Peygamber salom dace فلما بصر بي النبي قال لي وقتی پیامبر از دیا مراوا یا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان ان جمعة بين آشمر رمضان فودعه آشمر رمضان را خاطر بواس خاطر واشتش وداع بكر وقل اما وقت ما وداع كما ونسا ان واته وش واته همای و واته پیامبر علیه الصلاة والسلام ان دیگه شما رواج گل جماعت عن دعای رند الدعای که قرآنت و فکر پیامبرون را فکر هولون را فکر ولیون را همه وقتش الله تعالی ای مار نقل کیک ما اوقده همای را چنه وازن سا الله را چنه وازن سا یو واشتش وشا و ان واشتش وشا اینه پیامبرون رو ین چنه واشتا مالك أي بواس تأنقذبون اللهم لا تجعله آخر العهد من الصيامنا إياه يا رب أنا عاش من رجيم ما وبين مچار وعاش ما بين نيوب يعني ما موافق بكر كي سربين سركايانا ويا سركيين ما هون بيش رواجت ببيار أما وإن جعلته أما أجر أنا رواجي ما بينسى إن هنا أن فرصات ما ندينسى تجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما شوش تجعلني مرحوما معاف بكر ولا تجعلني محروما محروم مكر بركة عشرة چون ما بون ورني الرحمة بركته بيني مغفرته يعني من محروم مكر من مرحوم كر مرحوم محروم لباجي پیامبر دوام من حديث فونسا فإنهم من قال ذلك الزافر بإحدى الحسنيين كوميك أنقذ يدعى بكرسا درندون را يرنده جير برازيانا درندون را يرنده جير برازيانا إما ببلوغه شهر رمضان وإما بغفران الله ورحمته يا الله تعالى هنا يراسنون آشم رمضان بين سرقا موابر ويا الله تعالى اگر آشم رمضان بين سي عفكن و خلصنون بالرحمة قوية عفكن مغفرت دونش عفو مغفرت ضعف وشه يعني بون اگر تنقل الدعاء بير اللهم إن كان آخر العهد لا تجعلني واجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما اگر ان روش بينسا أن عاش من رمضان من بينسا أزين هنا ان فرصات نذينسا يا رب مر رحمت بكر من محروم مكر أما تجن كذا بس محقق الله تعالى در النور يدون يا أنا عاش هنا بالرسول أنا عاش هنا يو فرصات بالنور بيازك فعفو مغفرتك يو حديث جيل جماعت انقذ يو حديث يو روايتس إمام جعفر الصادق بيرن شاشنة پیامبر عليه الصلاة والسلام لاج إمام محمد باقر ما جران أهل بيت رسول الله بشناس
اصحاب گراما بشناس، اهل بیت رسول الله گراما بشناس، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، نحن ما بنترى بحث كإمام جعفر الصادق، يعني بيور مالون مذهبون جعفر الصادق هاتوند، يا مستقيم يا غير مستقيم، أبو حنيفة، مالك، إن يهات شاك نور، شافعي رحمة الله عليه ودير، أحمد بن حنبل يستطلب طلبون إن نب، يعني معدن علمي وزونايشو كي بيغمبر أهل بيت بيغمبرو گرما بزن. وقتی ما صلوات ارشاوین گل جماعت ما بن اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام قال يعني صلاة وسلام قي پیامبر و قي آل بيت. نماجد اوقدو تبر نماجه ما اصحاب كلمون اما آل بيت هو بير اصحابت. نزك ما بزن الاقرب بالاقرب. يوزك امام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وزيو واتيوس انقدبون او واتيزك يعني بناء كرده ان واتيو اللهم امام صادق وقتش مواش يعني وداع بكر اشمر رمضان انقدب اللهم انك قلت في كتابك المنزل وعلى نبيك المرسل. فوات يعني كتابك تمار اشوت پیغمبرك تمار اشوت كتابك اشوت وار كتابات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عاش من رمضان القرآن نازل بهم. عاش من رمضان عاش من فرقان حق و باطل والدليل حق و باطل جرى آكردش و جا کردش هي أنا عاشمت. هداية دليل هداية بكتاب خد أرشوت أو كتابت بأنا عاشمت أرشوت. أنا عاش وهذا شهر الرمضان قد انصرف قد يشي فأسألك بوجهك الكريم يا رب بالذات تو كريم أستر واسن أن كتابك بعشرة بحق كتاب ببيور كتابون بإضاتك تدي ما بات أز غفورة أز رحيمة أز توابة ما بأن باتون تو تامون قرا يا رب ما ترى وازن إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي وأجر يوجني من بأوجني ما طاف نكرد وتريد أن تحاسبني توازن بأيما كاش بكر بحساب حساب من بكر مد حساب بكر محاسبة بكر أو تعذبني به يا خاطر أي جنية مع عذاب بكر أو تقايسني به بأي درد ومشقة چونكي گناه حقيقة درد ومشقة زوارية تنگونية ما يوربات يعني پیامبر و رنده ذره کی کنه هرا نفس کی قلب کی کنه هرا اما گناه انسان تنگونه براسن نفس انسان بنتن وجدان انسان عذاب اونجان يعني اگر تو وازن پیو گناه و مع عذاب بکیره مع دردن کرسه تعاف نکرسه اغفر لي قبل فجر هذه الليلة قبل أن يطلع فجر هذه الليلة شو أبين يعني فيري شفق أنا شو فيجو وقنم يا رب مرعف بكر أو قبل أن ينصرم شهر رمضان ويا فيري أنا عاش من رمضان هن تمام بقد أنا قنم عف بكر يا أرحم الراحمين أنقذ جرما دعاء بكر وعاش من رمضان را خاطر بواس أنا ذيك مفات كي جماعة أذن دون الجملة واجه ان بحث ما قفلنا ان شاء الله ما هم روازن كي يعني ان شاء الله قني ما عفكي والتواب والرحيم ايق ما رامي انا عاش من ما كردم ما عبادتي كرد كتابي وند و فقيرون حتى المقتور ما اشكي ما دس اشي لا يا ربي يعني تفات كم يوم هيت منابر دس كم هيت واشن كم يعني يقولاشت ما برا دست قلاش كم هت مو بير يعني بني بيرز از توم اردن هتي واشن يعني ان واتت اسمع ومهت بوا ما خود هت بوا انا ابنى اليك ما هت بوا يا رب امتيز بالرحمته بمغفرته بغفران كنون مرا وازقشب ما عف بكر ما تمسكر
و عملون ما دیگه عقیده که انسانون صالحینون و محسنون را قبول که عقیده قبول بکر انما کم اما زیاد قبول بکر و ما گناهکار اما ولا يتجاوز عن المسيء الا المحسن آنجا او گناهکارون را گناهکارون عفو کن او محسن و جزاین جزاین نذین جزاین ابطال کن او محسن تم محسن ما مسيء ما عفو بکر مغفرت بکر ما وازن عفو و مغفرت همه گل جماعت شمازون دیناروش یعنی راشون انسان زاف بی سردن زاف انسان سرون را یو بینونت خبر ندن چون خطا قجک بیا عفو نکن اگر موازن الله مار مرحمت بکر گر مازی که بینون مرحمت بکر اگر موازن هما جوارین ما عفو بکرسن گر مازک عفو بکر اگر موازن و خطا ما بستر ما خطا انسانون بستر ما تمن یا ربیم عفو مغفرت یعنی مغفرت بستن سانکه گویا بنا انگوره نبیو اگر تو همه را وازن اما یو خطا کرد و تا عفو نکنسه تنستر نسه و زمان حق بچینو تو همه را ان بواس ایرا ما هم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ديك ما عف بكر فمؤمنون رجع قيامات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رب ما عف بكر برارون ما دينون عف بكر اللهم انصر الإسلام والمسلمين إسلام ومسلمون واقتل الكفار والمنافقين كافرون ومنافقون قهر بريشون بكر والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.